Oyo ni Mbete Khalid Maingu muiritu wa miaka 31 kuma Msambweni uria aciari ake mari na kiriro guku makihoya thirikari mateithiririe gucokia mwana wao guku bururi-ini kuma Saudi Arabia kuria akoretwo akwamite kwa ihinda kuona ni aikitio ngono ni maabitha borithi a kuma bururi ucio. Mbete uria uri na utaramu wa uthondeki wa ngari athiete bururi-ini wa Saudi Arabia mwaka-ini wa 2012 na kothi ino kuria ari arute wira rungu rwa kandarathi ya miaka 2 no ona atanarikia kuruta wira miaka ino 2 akiura kumana na kuherithio na kuma aikio ngono na kuhingirwo thero akoretwo ari murwaru na daraheo rigiti ta uria ithe Hamadi Khalid aratariria. Mahali alipo huyu mtoto hapako salama, kwa sababu ni mahali ambapo sipo pa kawaida na ni mazingira mabaya, kwa sababu kama wanakaa watu wengi na yeye ni mgonjwa na hakuna matibabu yoyote anapata. Kwa hivyo nahofia maisha yake yanaweza yakapotea. Nyina wa Mbete Saum Kasim ni oritie thirikari igirire ndeto ino niguo mwana wao akorwo akihonokio kuona niwe urakoretwo ari uteithio munene kwa ihinda ria miaka mingi iria arakoretwo agithukuma bururi-ini ucio. Alikosana na tajiri wake kwa nyumba, alafu akatoroka. Alipotoroka akashika, kawa sasa yeye anakaa tu hivi kujitafutia mwingine, mpaka juzi ndipo ikabidi ashikwe. Aliposhikwa wakekwa ndani. Family ino ekiuga aria maikitio ngono na mwari wao ni marekereirio na magicokio guku bururi-ini nowe kuma aikio ngono mieri 2 mihituku no guthinika arathinikira njera-ini ya Saudi Arabia. Muru wa nyina Said Maingu akiuga ota family ni maramaka ni undu wa mwana wao o undu umwe na andu aitura. Serikali tusaidie ili dada yetu apate usaidizi aje nyumbani haraka iwezekanavyo. Sasa tuomba serikali iweze kufanya usaidizi ili aweze kuachiliwa. Omba serikali iweze kunisaidia ama ichukue hatua yoyote kwa njia yoyote ili yule mtoto awe anarudi nyumbani. Undu uyu ukite o riri gikundi gitari gia githirikari kiria kiruagirira ihoto cia umundu kihaki Africa gikoretwo gikiuria thirikari ikorwo ikiaraniria na embassy iria iri bururi-ini wa Saudi Arabia niguo kurugamia andu guthii bururi-ini ucio. Ngerifontera Kameme TV mohoro gitau ni njitagwo Wangui wa Muiruri.